daripada nonton lihat lihat ikut ini lala ayo. Keras. Lihat depan. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum azabas sa'ir walilladzina kafaru li rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Idza uqifiha sami'u laha syaiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fatarafu bidzambihim fasuqal li ashabis sa'ir innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir wa asiru qawlakum aw jaru bihi innahu alimun bidzati sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manaqibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nusyur afaman yamshi mukibban ala wajhihi ada amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirun mubin falamma ra'aw zulfatan si'at wujuhal ladzina kafaru wa qila alladzi kuntum bihi tad'un qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'ya ar-raymana faman yujirul kafirin min azabin alim qul huwar rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin.
wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sadaqallahul azim. Ya, sebutin namanya satu-satu. Umur, asal, cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Salma Fairuzain. Umur saya 9 tahun. Asal saya dari Awipari, dari Tasik. Cita-cita saya hafizah 30 juz. Assalamualaikum. Kencang, suaranya keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakia, asal dari Tasik. Cita-cita saya hafizah. Bandung. Dia udah jadi orang Tasik. Bandung. Ya terus. Cita-cita. Cita-cita saya jadi hafizah 30 juz. Keras, kedengeran. Umur saya 9 tahun. Semuanya. Dahra. Namanya siapa? Dahra. Terus umurnya 8 tahun. 8 tahun. Dari Jakarta. Cita-cita. Hafizah 30 juz. Satu lagi nih, Putri. Lihat sini. Namanya siapa? Lihat sini. Malika dari Raja Pola. Raja Pola itu mana? Raja Pola. Ya, Raja Pola itu mana? Medan, Bandung, Tasik. Umurnya berapa? 8. 8. Cita-citanya? Hafizah 30 juz. Kesini ngomongnya. Ini dilihat banyak orang. Hafizah 30 juz. Hah? Hafizah 30 juz. Salam semua sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum